hariya gutya defense yose basi zote zikamere kabisa. Muri iki gitondo cy'uyu munsi amadubu arishimye cyane kabisa. FARDC yaduteye yatwiyongoje radutera, ariko baje ari ibihumbi tubasubiza ari 10 kabisa. Reba defense yose twabashije gufata, defense zose zo mu mitamba muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none ziri tombe kabisa. Bashatse kutwambukana ariko ibintu tubakoreye sinzi uko nabivuga. Ni ibyishimo byinshi ku madubu muri iki gitondo cy'uyu munsi kabisa. Ibyishimo bikomeye cyane. Defense zose n'imizigo yabo yose ndi mu biganza byacu kano kanya tubabwira kabisa. Nguko twabyutse, nguko tumeze, tubyukiye mu nsinzi ikomeye cyane muri iki gitondo kabisa. Ibice byose yari yadukuyemo twabashije kubyisubiza guhera mu buhonde mitamba yose kwa Munyamahoro. Kano kanya tuvugana ni tombe mu maboko y'amadubu. Kanya mu marembo y'umujyi wa Uvira n'ubundi rugamba ruracyakomeye cyane hagati ya M23 na FARDC. Iby'urugamba rukomeye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birakomeje kandi byinjiye mu yindi sura. N'imirwano ikomeye neza mu misozi ikikije Uvira. FARDC yamaze kwakira amakuru y'ubutasi agaragaza uburyo ki leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora guhura n'ibyago bikomeye mu gihe itafatirana ngo yirukane M23 mu misozi ikikije umujyi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ndetse bivugwa ko hari abakomando benshi cyane ba M23 bari kugerageza gusatira ibice by'ingenzi bigenzurwa na FARDC neza mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko M23 ikomeje kugenda igenzura ibice by'ingenzi zari bifitwe n'igisirikare cya leta mu marembo ya Uvira. Ibyagaragaje ko hanga bashobora kuhakoresha bigarurira ibindi bice. Ni nyuma y'uko M23 yafashe agace kitwa Kilungwa. Akarero na gace navuga ko Alliance Fleuve Congo MRDP twirwaneho byemejwe ko bagafashe mu buryo bwuzuye. Na gace gaherereye mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bikaba byaragezwe nyuma y'imirwano ikomeye yabahuje na coalition FARDC. Amakuru gutuka ku baturage yewe nanagera mu itangazamakuru aravuga ko rero aka gace ka Kirangwa kafashwe n'ihuriro rya MRDP AM23. Bikaba zaragezweho ku itariki ya 16 byuzura neza ku munsi w'ejo ku itariki ya 17 nk'uko amakuru abizemeza. Kugeza ubu ngubu biravugwa ko umutekano uri muri ibi bice ukomeje kugenda wugarizwa mu misozi miremire ya Uvira ugana ku Ndondo muri groupement ya Bijombo. Ibi byabaye rero mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kubisibaniro ry'imirwano ihanganisha ingabo za leta ndetse na MRDP twirwaneho. Amateka y'uyu mutwe aragaragaza ko ngiye kubura imirwano kuri ubu mu buryo budasanzwe bijyanye n'ibyabaye mu minsi yashize. Amakuru aravuga ko ifatwa ry'aka gace ka Kilungwa iri huriro ryari ryaravuye muri bice bimwe na bimwe ku bushake rivuga ko bari mu ntambwe yo gushyigikira inzira y'ibiganiro zongeye kuba bibi cyane bizakomeye. Reka tubaze ko informa wacu atubwire byinshi kubigezweho ndetse nuko amakuru agaragaza ibijyanye n'imirwano. Mutama waramutse neza? Yego bwakeye n'amahoro. Yego tudatinze rero turagira ngo duhe ishusho y'urugamba kugeza ubu iby'urugamba bihagaze gute? Urugamba muri aka gace n'ubundi ka mu marembo ya Uvira ubona ko imirwano yahere ku munsi w'ejo n'ubu igisa naho bigikomeje cyane. Ubona ko FARDC ndetse na parti bari kumwe ubona badashaka gusa naho batakaza utu duce muri ubu buryo. Ubona ko n'ubu bagishora urugamba rukomeye cyane mu buryo bwo kwisubiza ibi bice ndetse ubona ko bafite umugambi w'uko bakuramo ndetse n'ibi bice byari bisanzwe bigenzurwa na M23 bijyanye n'uko ubona ko ari ibintu ikeneye cyane byo kuba batakwishimira ko M23 yisubiza uyu mujyi wa Uvira nk'uko byari bimeze, kuko ari ingaruka zikomeye cyane zo kuba
bahura n'imirimo ikomeye muri ibi bice bya Sud Kivu, kuko uyu mujyi ubona ko wakorerwagamo byinshi ku ruhande rwa FARDC. Nyuma yo gufata aka gace ka Kirunga rero kuri M23 urabona ko n'ubundi nta gahenge FARDC iri kubaha cyane, igaba ibitero bikomeye igaruka mu buryo bwo gusa naho izana ubusatirizi bufite imbaraga cyane burimo imbunda z'umusada, ku buryo ubona ko bitoroshye cyane ku bantu begereye muri ibi bice bijyanye n'urusaku rw'imbunda ziremereye ziri aha ngaha, kandi ubona ko bafite intego yo kuba bakwisubiza aha hantu, uretse ko byabaye nk'agaterazamba bijyanye n'uko impande zombi ziri gukoresha intwaro ziremereye cyane, ku buryo kugira ngo umwe akure undi mu byemba ari ibintu bikomeye cyane. Guhera mu gitondo cy'uyu munsi n'ubundi niko biramutse cyane, ubona ko babukereye kandi basa naho badaye ijoro ryose nta waruhutse bijyanye no gutegura urugamba, ubona ko ari urugamba rwatangiye mu masaha ya kare cyane. Yego, kugeza ubu tuvugana ku birebana n'imbaraga buri ruhande ruhagaze gute, habarira mforo ziri kuzanwa byo bimeze gute? Uhereye ku munsi w'ejo ku gicamunsi urabona ko byasaga naho urugamba rwabaye nk'urukomera cyane ku ruhande rwa Coalition, kuko yari irimo yose igitutu cyane na tirari ya M23 bakoreshaga imbunda ziremereye kandi ziri kubarasa ziri kure, uburyo kuzihagarika bazikumira bitari kubashobokera. Ariko ni ikintu cyabayeho no kugerageza gukoresha drone, ubona ko wari urugamba mu mpande zose basa naho bateguye ku rwego rwo hejuru, habaho ubwirinzi bukomeye cyane kuko nta drone yabashaga gusatira mu cyerekezo cyarimo pozisiyo zarimo imbunda za tirari za M23, kuko ubona ko niyasaga n'ibigerageje amakuru ari nuko zishobora kuba zitarasubizwaga mu cyerekezo zaturutsemo. Rero urumva ko M23 yarateguye ku buryo bushoboka cyane, kuko mu bintu byari kwinaniza iki kintu cyarimo, ariko byabaye nk'aho ari bo imbogamizi kuri Coalition, ku buryo batigeze babona uburyo bwo gukumira iyi tirari ya M23. N'ubu rero niko biramutse, urabona ko bose ku mpande zombi bari gukoresha tirari cyane, mu buryo ubona ko umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yateguye ahantu ari atabasha kwihanganira ngo yaguma muri icyo gice bijyanye n'izi ntwaro zikomeye zirimo zirasa muri ibyo bice. Yego, ku birebana n'ingabo z'amahanga zaje gutanga umusada, ho uratubwira ko zihagaze gute ku rugamba? Zisanzwe yaba ingabo z'ibihugu nk'Uburundi cyangwa Tanzania cyangwa Angola, ni ziri mu rugamba bisanzwe, ntushobora no kumenya bariho kuko ubizi neza ko haba bihuje kandi impuzankano bari zimwe, ariko amakuru hari nuko n'ubundi tirari iri gukoreshwa hano ari iy'Abatanzania, ariko bari mu ntera ndende cyane bijyanye n'aho urugamba ruri kubera, nabo bitaruye kuko n'imbunda zirasakure, ntabwo baba bari hafi cyane y'aho urugamba rubera. Ariko ikigaragara cye cyane cyabaye nk'imbogamizi ku ruhande rwa FARDC kandi cyari kubaha support ikomeye, nuko habaye nko kubura ubushobozi bwo gukoresha drone muri aka gace, kuko ubizi neza ko no mu gice cya Minembwe arizo zijya zibasha gusa naho zigerageza gusa naho zituma batsinda mu rugamba kandi bakagira ibintu bizima bageraho. Yego, kugeza ubu ni nk'iyo mpamvu yabatumye barasira mu ntera ndende, ibyo nawe utubwira ko kenshi biteza ibyago? Ikintu kituma habaho uku, kuko iyi Coalition uko ingana wenda nko ku ruhande rwa M23 ntabwo bakwishimira guhura nayo amaso ku maso badakoresheje amatirari, kuko ni Coalition nini cyane, ubona ko FARDC muri ibi bice yari yahazanye ingabo nyinshi ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko kandi bafite amakuru cyane ko ari Coalition nini gushyiramo izi mbunda za tirari muri Coalition ifite ubucucike bungana kuriya, biba ari ikintu cy'ingenzi cyane, ubona ko hatabayemo ubwenge bw'ibisirikare habaho gutakaza cyane, kuko ubona ko bazirasa mu ntera ndende zirimo ingabo za FARDC kandi ziri ku bucucike bukabije cyane. Ariyo mpamvu ubona ko habayeho kubatatanya ku munsi w'ejo mu masaha y'igicamunsi, ndetse hagiye habaho no kuba barwaniraga mu matsinda bijyanye no gutinya ko tirari ishobora gutuma bangirika ku rwego rwo hejuru. Kumira ibi bitero byaturuka muri iyi pariki, kandi ubona ko bafite ikibazo gikomeye cyo kuba bakwadivatinga berekeza muri ibi birunga birimo ingabo zari zimazemo iminsi, kandi ubona ko byanze bikunze zifite ibikoresho ndetse harimo n'ibirindiro byazo bikomeye. Ni imbogamizi rero cyane kuri M23, ariyo mpamvu ubona ko
iri gukoresha tirari cyane kugira ngo ibashe gusa naho ibahungabanya yenda operasiyo zindi zidasanzwe zishobore kuba zaba nyuma ya sharingi. yego kugeza ubu ku bijyanye n'icyo M23 iri gukora kugira ngo ibyo byose bibashe kuba bitatuma batakaza uwo birindiro bari bafite, bo bari gukora iki? M23 icyo yo iri gukora cyane ubona ubu ni uburyo bwo kwirinda cyane ikoresheje izi atirari, kuko ubona ko iri kurasa mu birometero bya kure kandi ubona ko kugira ngo umwanzi abashe kwazivasinga yegere mu bice by'aho bo bagenzura cyane nk'aho defense zabo ziri, ni ibintu bigoye cyane bitewe n'iri raswa rya buri kanya, kuko urabona ko sharingi iri kuba ku manywa na nijoro kugira ngo habeho kwazivasinga. Rero kuri iyi partiyo y'abiri mu birunga byahitamo imbaraga nyinshi cyane, kandi ubona ko byanze bikunze baramutse babashije gusa naho bazivasinze bagasubizwa inyuma, uraswa kwaba kubi cyane. Ariyo mpamvu ubona ko iyi partiyo itari kwataka cyane isohoka muri iri shyamba bitewe n'iyi sharingi. yego kugeza ubu ku birebana n'urujya n'uruza cyangwa se deployment ho bihagaze gute? Abasirikare bari kuza kuri Zaxi yaba ku ruhande rwa FARDC bari guturuka he kugeza ubu? Aba baza muri iki gice urabona ko byanze bikunze bifashisha n'ubundi ibirunga, kuko uzi ko ari ibirunga binini bifite ubuso bugari cyane, kandi ubona ko bifite pariki nini cyane yisanze, ku buryo kumenya ibiberamo biba bigusaba kuba wakoherezamo operasiyo y'ingabo nyinshi kandi zikamaramo igihe kirekire. Rero aha hantu bahitegura igihe kinini, bashobora kuba bamazemo igihe, ahubwo ugasanga M23 itarabishyizeho umuhate cyane, kuko ubona ko n'ubundi izi za Nyamuragira ziri mu birometero byinshi uvuye muri kano gace bari kugenzura. Rero ni ahantu habuze FPR imyaka myinshi cyane, ku buryo ubona ko operasiyo zose zabereye muri Rucuro ndetse n'iyi Nord Kivu bashobora kuba bataranyuze muri ibi pariki ya Virunga ndetse n'aho za Nyamuragira. yego reka tuje ku zindi aksi ahandi ho kugeza ubu avugezweho cyangwa se operation zari nizihe, by'umwihariko tuje muri Sud Kivu aho bivuga ko General Byamungu yaba yahushijwe na drone za FARDC. aya makuru yafite? Amakuru arahari cyane kandi ni amakuru yasakaye ku gicamunsi cy'ejo, ubona ko byanze bikunze icyo cyari cyabayeho, ndetse kuri FARDC na komisiyo bari kumwe bari basa n'ababyinnye intsinzi, bazi ko byanze bikunze Byamungu bamuhaniye rwose, bamwiciye muri kariya gace, ariko ntabwo ariko byagenze, ni Imana yabaye nk'imwirindira, cyari ikintu cyari cyateguwe. Hariya rero hariho ikintu kigaragara ko byanze bikunze hagomba kuba amatasiyo kuri M23 na twirwaneho mu buryo bwo kuba barasana umuyobozi muri kariya gace, bijyanye n'uko ubona ko habayo ikintu cy'ubugambanyi cyane giteye ubwoba, yaba kuri M23 cyangwa kuri twirwaneho. Ni ikintu gikomeye, ubona ko bakomanga cyane hariya basa n'aho bayoboye operasiyo bafite ikibazo gikomeye cyo kuba bikanga ko iki kintu cy'ubugambanyi kibayeho, isaha n'isaha drone ishobora kuba yagira umwe muri bo itwara. Rero ikijyanye na operasiyo ziri kubera hariya n'ubundi muri aya masaha, n'ubundi mu gitondo cy'uwo munsi n'ubundi ibitero byakomeje ku ruhande rwa FARDC na coalition bari kumwe, n'ubundi babigaba muri iki gice cya Minembwe Centre ndetse za Karingi nk'uko n'ejo byari bimeze na Gakenke, ariko barasheringa ku buryo bushoboka, ariko kwazivasinga ni ikibazo cyane bitewe n'uko ubona ko M23 twirwanaho nabo basa n'abaryamye muri ibi bice. Rero FARDC isa naho yafashe umwanzuro wo kwangiza guhera ku munsi w'ejo ibikorwa by'abaturage, yaba amazu, ndetse ubona ko habayeho n'uburangare ku baturage mu gace baherereyemo, karimo imirwano hagira n'impfu nyinshi zigaragaramo bitewe n'ibisheringi iri kuba ndetse na drone ziharasa, kandi bakagerekaho kuba agace babashije gukandagiza n'ibirenge bangiza ibintu by'abaturage bijyanye n'imyaka, kuko hari nk'agace hano muri Karingi bagezemo batemagura ibigori biteze rwose hafi nka hegitari yose y'ibigori, ku buryo ubona ko badakeneye ko hari umuntu uba muri kano gace, yaba ari ingabo zihakorera muri operasiyo cyangwa se abanyamurenge bari muri iki gice. Ni ikintu kidasanzwe rero, ubona ko iyi coalition iri gukora
ari mu buryo bwo gusa naho bashaka ko bahanagura icyitwa umunyamurenge muri iki gice cya Minembwe. Yego, mbere yuko turi buze gukomezana no mu bice vya Mwenga tunarebera hamwe n'ubundi n'ibindi bikomeje kugenda bibera muri territoire ya Fizi, Mutama ndagira ngo unyemere turebe ubusabe bwa East African Community ku mirwano ikomeje gusakiranya Kinshasa ndetse na M23 icyo basabye, ngo turagaruka no tujyana ku zindi axe naho tubwira ibindi biri kugenda biberayo. N'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba wasabye impande ziri mu makimbirane yo mu seruko bwa leta n'intwaro rusange ya Congo gutanga gahenge nyuma y'igihe kirekire hatumvikana ijwi ryawo. Icyifuzo cya EAC cyatangajwe nyuma y'inama 25 y'abakuru b'ibihugu n'uwo muryango yabereye Arusha muri Tanzania kuwa gatandatu ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa gatatu. Ko imirwano iracyakomeje mu burasirazuba bwa Congo hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta zirwana ku ruhande rwa leta y'Kinshasa. Inyeshyamba zirashinjwa kugaba ibitero mu bice bitandukanye bituwe n'abaturage benshi ndetse no kurenga ku gahenge. Hari kuwa mbere ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu M23 biciye muri Laurence Kanyuka uyivugira yashinje ingabo za leta kugaba ibitero bya drone muri centre ya Minembwe. Itangazo ry'inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC riravuga ko iriya nama yahamagariye impande zose ziri mu makimbirane burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano bakubahiriza gahenge ako kanya, banashimangira ko bashyigikiye ko amakimbirane yabo yakemurwa mu nzira y'amahoro. Itangazo ry'inama ya EAC kandi riravuga ko abakuru b'ibihugu bakiriye raporo yerekana aho ishyirwa mu bikorwa ry'icyemezo cyari cyafashwe mbere rigeze kijyanye n'ibiganiro by'i Nairobi biyobowe na East African Community. Ni ibiganiro byitabirwa byitwa ko bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Haranira Demokarasi ya Congo. Abakuru b'ibihugu banashimye intambwe zimaze guterwa mu kugarura amahoro n'umutekano mw'akariya gace, ni mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Congo ukomeje kuba mubi bitewe n'imirwano ikomeye iri guhuza AFC n'ingabo za leta ya Congo. Iyi mirwano ikomeje kugira ingaruka zikomeye ku mibereho y'abaturage ndetse no kurushaho kongera ibibazo by'ubutabazi bwihuse. Kinshasa ku ruhande rwayo yakunze gushimangira ko ingabo zayo zikomeje kwitwara neza imbere y'icyo byitwa imyitwarire y'intambara y'ihuriro AFC na M23. Imyitwarire Kinshasa ivuga ko igaragarira mu gusahura umutungo kamere w'agaciro kanini mu bice by'inyeshyamba zigenzura no kutubahiriza kenshi agahenge binyuze mu bitero bisubirwamo kenshi. Ku rundi ruhande umutwe wa AFC uragaragaza ko hakiri ikibazo gikomeye cyo kutavuga rumwe hagati y'impande zombi, nubwo zose zivuga ko ziri mu biganiro bigamije amahoro birimo birabera i Doha ndetse n'ibiyobowe na leta ya Katari nk'uko rero bigaragara. Mutama rero ni iki cyifuzo cya EAC, ndagira ngo rero tujyane muri Mwenga naho tubwire bihagaze gute. Mwenga naho biravuga ko ibintu bitoroshye. Yego niko bimeze, ubona ko M23 muri iki gice cya Mwenga isa naho ifite ibice byinshi ishaka gusa naho yakwigarurira bijyanye n'uko ibona aribwo yaba isa naho itanze agahenge muri iki gice cya Minembwe, kuko ubona ko ari icyerekezo gisa naho giteganye cyane ku buryo habayeho badevasinga bakagira ibice bigarurira hano bya Kinege. Iyi coalition iri kurwanira mu gice cya Minembwe ndetse n'izi za Baraka. Rero urabona ko byanze bikunze aka gace n'ubundi ka Mwenga ari agace kegeranye n'ifizi, byose bisa n'ibiri mu murongo umwe ku bijyanye na operasiyo ziri gukorwa hano. N'ubundi ubona ko Mwenga yaba sapoti nyinshi igenda ituruka muri iki gice cya za Baraka ndetse no mu Minembwe. Rero ahangaha M23 ishyizemo imbaraga muri iki gice kuko ubona ko iri kugaba ibitero buri munsi nayo mu buryo bwo gusa naho ishaka gusa bitesha umutwe FARDC muri ibi bice. Byayiha amahirwe menshi yo kuba ibi bitero bizamuka mu Minembwe ndetse no mu zindi hafite za hano hasi muri Plaine de Rusizi bidashyirwamo imbaraga cyane bitewe n'uko baba bumva ko igice cya Baraka cyane gishobora kuba cyakwigarurirwa ibi bitero bya Mwenga bishyizemo indege ku ruhande rwa M23. Yego, rero ni ikintu ubona ko FARDC nayo
bisa naho yahagurutse cyane, kuko ubu tuvugana hamaze kugerayo ingabo nyinshi zigiye mu buryo bwo gutanga umusaza, kuko basa naho babigize nk'ikikango yuko M23 ishobora kwadivasinga cyane, igasa naho yaba nk'ibafungiye amayira yo mu byerekezo bimwe na bimwe ubona ko bifashisha muri operasiyo bari gutegura zizi ntambaro zose barwana muri iki gice, yaba icya Mwenga ndetse n'iki cyo muri Kivu. Yego Mutama, ikindi kintu nshaka kukubaza tugenda tugana no ku musozo, ingabo za Angola zahinduye iki ku rugamba izindi ngabo zari zimaze iminsi zigutsindwaho? Ni nk'igiki cyahise gihinduka nyuma y'uko Angola izi? Cyarahindutse cyane, kuko ubona ko mu bihe bitambutse ingabo zari zirwanira muri ibi bice cyane zari ingabo za Tanzania n'u Burundi, ndetse na FARDC yagendaga izanamo special forces zabo ndetse n'izindi ngabo zitandukanye z'abacancuro, ariko urabona ko iyi pariti yose yari imaze gusa naho rwose icika intege cyane, bijyanye n'uko yahoraga itsindwa ku rugamba, kandi ubona ko gutakaza byari byinshi cyane. Ariko aho Angola yabaye nk'ijemo, wabonye ko FARDC n'iyi pariti yose byabaye nk'aho basubije nk'amaraso mashya mu bijyanye n'imirwanire, kuko yaje ikoresha drone kandi zisa n'izigenzurwa nayo, izanamo indege ku ikubitiro rya mbere, izanamo ndetse n'uburyo bwo kwadivasinga, ubona ko ahangaha n'ubundi sitire yo gusheringa n'ubundi bari hasa naho babisanganywe kuri akirari y'Abatanzania bakoreshaga gusa, ariko ubu ngubu urabona ko basigaye bagerageza kwadivasinga bitandukanye n'ibihe byatambutse, ariyo mpamvu ubona ko babaye nk'aho bakomeza urugamba nk'uko Abarundi barwanaga mu gihe bya mbere, ndetse n'Abatanzania bagasa n'abaterana inkunga n'abasirikare ba Angola. Urabona ko parite yahita igira imbaraga zikomeye cyane bitandukanye n'uburyo bakoreshaga muri frontline Wazalendo n'abandi, ugasanga iteka ryose ibijyanye no kwigarurira uduce cyangwa kugumana uduce batatakazaga iyo badufite bitakiri nka mbere. Ubu urabona ko Angola hari ikintu yahinduyemo cyane, uretse ko n'ubundi iyo iri kumwe na parite n'ubundi abenshi basa naho urugamba rwabavuye mu muka. Yego Mutama, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane.